Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Samla Rifiness Warjri kepada ke kena puli hapok ke St. Anthony's College Shillong ke basong basa halat kor kenton umon lat wa snai bat ke badang puli ya ke BSc Botany harin balapnya so ila di bat ke National Cadet Corps Shillong kalami ikmat ya ke jelami halia menta ha ke banyak shimbenta ha ke jingkiu lum ha ke bakat kum kidur bat kidur ki la sakhi ba ke kinhun jong kinong kiu lum kila Kiew ya ulum Mount Abbey Gamin ubade ulum Himalaya ubadan ha Uttarakhand Chamoli district ulum Mount Abbey Gamin udonnya ke jingjrong ke bahadu 9000 lai spa sanpusan meter ke bamud hadu arfu 1000 shispa lai phoput na khando habaya thu shapang ke jingya lenti jongki kum ke kinhon nakaliang ke Samla Rifiness kala ong baya ke benta ke beningkong jong ke jing syajit ke dei ke sedang na kanong ba Shillong na ke balik Guwahati ba ter shadu Delhi haswa ban Kiew yonu lomba lapia ya baro gidikot jong kinong Kiew lom ki bahapo ke NCC haki arkin hon ki bakintop ya ka Alpha team bat Bravo team ke Samla Rifiness kalaya thuru bahapdeng ke jingai persyang ban Kiew nagabenta ban poi syakliar jong ulum Henry na kajing sneo palat kajing longjing man jong Mariang kum ke kinhon Alpha team kimla ban pendep ya kajing ya denti bat kila ban Kiew tang hapdeng kajing jingai ke bah 1000 meter bat ke Bravo team pat kala ban pendep tang 1000 meter ke Samla Rifiness kala ongru bagani ke jingya lenti ban Kiew yikilom ke perthotoi syapang ke sap ke jingkot jingmot par ke jingdon kam ban trailang kum ke kinhon ha ke bagani ke Samla menta kan Pynkhreh ban Kiew saya ulum bapau uta Mount Everest hakipor ki bansawan Shua bangan yo ikani ka list ka bangan sami kateng bangan yo balik ke training ban yo Pynkhreh ban nabenta la Mynsiem ban yo Kiew Everest de ngaladon shua ka selection trial na do Shillong de na Shillong de Guwahati na Guwahati de Delhi de na Delhi ngadab iki selection ki jonga de nam tu bangan sa shaji pat nakanthi te tang bangahi bangan present na Meghalaya but way na asa kilabon ha kinong ya Pynkhreh ban yale ni ya ka expedition kan te ni Pynkhreh men last month 2 months ni late ya pre Everest kata ka dei ulung abi badan ha Uttarakhand ha ka Chamoli district te shoi kani te ngilai don ki training ai ha po Uttarakhand te nang tu hi te ngilai le ban Kiew ulung abi ubadan ha ka height 9000 lai spa samsan meter te idan hadu life sawut te tang khanjat ki bayo ban Kiew sejang nama kidan ki bastam bagidan ki badai na la kajaka grup pan jangan ngadan hak grup ke bandingkong te ka grup Alpha te jingsha utni ulum udan hadu 9000 life spa samsan te dei na climate ka baka la sneo no te ngiyok pendap 1000 tam meter te kidan kitikiwe ki grup pat ka Bravo group te kaladan chadian an ki yo ban Kiew tang ha 1000 meter te kalalong shisha ka ba khrao ka ba nala ban yo Kiew hadu kata and it's my first experience ba kani ke NCC kala ayang kata ka kabuk share kum ka mo bangan yo ban experience kum kini ki jat Kiew lum te kalalong sha ka ba ay Mynsiem kum yang kum ka kuan kasi ka ba ngan ay Mynsiem lagi barok ki kuan kasi ki ba if you have the will, everything is possible. Kung maong nagtin nalang, te kumtahi, te yakani ka journey, te ngadang sumi ka last week ngadang sumi ka result yakalis ka kerteng ka jang bangan Pynkhreh balik ki training banyak Pynkhreh bentaw Mount Everest na Mynsiem. Te kaladang don hi lesnop hayam yakani ka training ka bangadang na kidang shim hi ki selection ni kini baro ki cadets kan ki bayale te hawat kalong shisha ka ba namar bang kalong ka shisha ka ba namar ba barbecue gini ki lulu ka jingmat ka janga hawat kam de ka basuk ban Kiew gidum namar ni haban ket laki lut kum tu atusan lipo approx kg haban ket te kindan laki part ki bang haban yat kum ki cam 1 cam 2
te hadu ni dadap sna ni ketika dan skill 6000 meter te kumtahi ngaswa kuman ba ngami kerteng na barok kan North East te ngadi ka way ka ba sya jin ha all North East of KCC kadet NVR te ngadiru ngakerteng jangar kadai Rifiness Warjri te ngalik kelas hapo Mynsiem College te ngayo ekni kalaru de na ka college hi bang join ni NCC na ka 61 Meghalaya Girls Battalions Shillong te ngasawu eki baro ki instructor eki man eki sir ki baro ki ba ay ki bala shaya ngayo kat kani kala ka kabuk share ka ba ngam pujio alat menuru bang pujio asno haru tamakidang ki na po Meghalaya ki ba bala Kiew yulung ki Himalayans kumi Mynsiem merthong idoli kharbi te kiro kila din ki khasi ba ngayo Mynsiem na kiro kawai ba habaki kila balay nga nganumla te kalong I Mynsiem kin kumingi ki khon khasi bangin mo nin nang kendit pendriu ke te kumika ba nga khil la ba step ngamla klem da perkhat ba hadu kanu ba bleiru grace ka jang u ba la ay nga kin kala pangalio le te ka training jang kan sedang ni aku iterik ni October kandai baro awal shi banai be hadu November te kandai ka training jang ka basic course jang ni mountaineering te nang ni kin sa pentipat kitu ki bami kerteng ban Pynkhreh pat sa another course te daladap ya kata pat kin sedang ski winter course te nang tu kin sa Pynkhreh ban Kiew Everest kitu ki basha jit na kin course ki balai ki training ya kani ka bamantang yang kin pelang hapo ka HMI kedeka Gadan hapo Darjeeling ka BSc Botany. Semester are you? Third sem, second year. Kisong bisa Nasa ha light ko, kenton umon, lat was nga.